ikizame tugiye gukora ni bwoko ki? Mwebwe ariko buriya ariko si ubundi mwebwe muri kwitonganyira iki? Jewe ntaje mu bizamini. Mubonaga ndi kwiga ariko je nizeye ko nzabitsinda. Isi ngahanda hasi. Reka tukwihorero naguze ibyo waje gukora mwana. Ahubwo ko ndi kubona abandi bari kwinjira. Mwaza tukagenda. Tumereke turebe. Mwaza tukagenda. Ndi kubona abandi batageze mu cye. Bona. Yo. Twigana ubundi je ntakwiga nakwiga. Umwanya gwaje ni ugwa mbere. Amanota gawe kari makeya waje tukaja kurana niba wabona gandi kongerana. Ibyo bereke mwana. Ku ishuri mani n'inzigira Gisenyi ku mazi bro. Ubundi kuba uwa mbere wari tukigumana twiganira. Uyu nkesha umutwe shaka nigendere niba hanze kuja mu ishuri. Semana bagiye waretse tukaganira. Nanjye ndashaka abo nshaka ko ibyambayeho ko byongera kuba. Nanjye ndashaka mu ishuri. Wewe Pasikazi. Wowe kujuwa mbere bakabani bakigira. Kuizura igihugu kuzana mu kuri shehe muri twakutoye yari bamukinga. Yes. Sundi bimeze bite? Misawa. Unarachiga cyane gisoma na nicyo kibazo. Ahubwo akabazo kananiye wakati wangana. Oh, atagusobanura ni mugoro ubundi simakuru. Yes. Ntabwo waje kwiti. Aku mau jawab ni orang mau beli kasih pacindra dah. Chef sudah apa dia? Sekarang kita lihat aja ni bapak setahun. Suni kalau orang fikir dia shuri wajib chef. Kenapa tak bisa? Ese Pasikazi ufunikira ishuri wari gukosha natukiyi. Wah, jika kamu di situ itu dok kurang aman cuma nulisnya. Jangan mana nak tu. Semana ni waktu kali. Mungkin apa tu kan bos. Itu sama sini. Sama sini orang ni. Morning crush. Morning teacher. Birumvikana ko ndi kubona muri kwitegura muzi neza ko ejo hari examen cyane. Okay. Amasomo mwayiteguye. Bwana yasuye muri yose teacher. Muribuka ko ejo mufite examen. Okay. Mwayiteguye. Yego nasubiyemo amasomo yose. Ni ikihe kibazo ufite kikuremereye? None se icyo ni cyo kibazo kiguhangayikishije? Ni byiza. Mwana. Rero ukunda kuvuga ngo ngo wigisha imitima zimwe zawe zatotse. Uyu ni mwana wakunda gitari. None se wamufashe iki? Gute bahora bavuga ngo muzakora ikizami hariya, muzakora ikizami hariya. Bikarangira we ariko ngo ntabwo azabaza ko ikizami katasohoye mu masomo. Chef ukagejeje ikibazo cyawe. Ikibazo cyanjye. Ese ukosa ajya kumenya. Abanyeshuri mumbabarire mumbwire amakaramu 10 niyo yakemura ikibazo.
twize ko intsinzi iva mu kwiga itava mu makaramu 10. Livia asubije neza. Ikizamini ntabwo umuntu agitsinda kubera ko yabuze amakaramu menshi, ahubwo bisaba ko wiga ugahozaho kugira ngo ubashe kubona amanota cyane rwose. Numvikana Amakaramu ejo ni ikizamini cya leta, mugende mwitegure ku rwego rushimishije. Uyu muntu uzatsinda azaze ambaze duzeni y'amakaye. Mugende umuntu umwe ku wundi musubiremo. Uzatsindira iyo duzeni nzayimuha nta n'amananiza. Nimushake umunsi muzava gukora icya leta, amanota agisohoka muzahite mumubwira ati njye ayanjye. Niyo mwatsinda mwese iduzeni ntabwo yananira. Mugende mwitegure, nanjye kangende kuko nanjye nzaba muri babandi bazaseriva exam. Sawa murakoze. Merci teacher. Kuri yavuze ngo yibagiwe ikizamini kizabera ca leta. None kutamusobanuriye. Okay, birumvikana yarahibagiwe. Niba yarahibagiwe asanga bagenzi be bahamwibutse, nawe wahamwibutse kuko muzakorera ahantu hamwe. Kibazo. Sawa rero murakoze, mugire etide nziza. Mutonde umurongo aho ngaho. Muzi neza ko umunsi wa examen wageze. Uyu munsi tujye guhera ku kizamini cy'imibare. Urumva? Nimugoroba turakora ikinyarwanda. Rero nk'ibisanzwe kugira winjire muri examen tubanza kugusaka ngo turebe ko nta nkota ugize ufite. Okay, umwe ku wundi agenda atambuka kwinjira mu nzu. Ceceka kugikora hariya. Telefone yanjye irasigaye. Irasigaye.
injira class. Nizere ko tuje muri examen twiteguye twese. Muriteguye? Yego. Nababwiye ko tugiye gukora iki kizamini? Ikizamini cy'imibare tugiye gukora. Amategeko ya mbere n'amabwiriza birakurikizwa. Icya mbere, ikizamini nta karamu y'umutuku igomba kugeraho. Kabiri, gusiribanga. Nusiribanga autorisation ni zero. Gatatu, ikintu gihari kureba ku ruhande hirya no hino ntibyemewe, zero ugasohoka. Mwibuke ko iki kizamini tujemo ni ikizamini cya leta. Tubyumve ko tugomba gukora iminota ni amasaha 2 nta n'isegonda rirenzeho. Ucyumva sifuri uhita urambika ikaramu, uhita twuzuza aperi, ubundi tugagira ute tugasohoka tukajya kwitegura ikizamini cya nimugoroba cy'ikinyarwanda. Muranyumva karasi? Yego. Birumvikana ko tugeze muri examen, ukuntu twicaye ntabwo byemewe. Tugiye gukora iki? Tugiye kubicaza, kuko ni ibigo byinshi byateraniye hano. Ndi kubona abaturuka muri Ruvu, abaturuka mwese ndi kubona mwage muri rute mwicara. Muhaguruke muze hano imbere tubicaze. Ubwo ukuntu uwonahamagara rimwe agende yicaye ku ntebe ya mbere, mpamagara kabiri yicara ku ntebe ya kabiri, mpamagara gatatu yicara ku ntebe ya gatatu, kane atangira imbere, gatanu akurikiraho, gatanu akakurikiraho, gutyo gutyo. Singo nimero ya mbere waturutse Mutobo. Nimero 1 waturutse kuri Birira. Nimero 2 waturutse ku Cyamaheshi. Nimero 2 waturutse kuri Birira. Nimero 3 waturutse ku Cyamaheshi. Nimero 2 waturutse kuri Mutobo. Tugiye kwicara uko tutigana. Wowe icara hano imbere. Wowe icara hano. Wowe muremure cyangwa hari inyuma. Hari ku ntebe yawe. Intebe yanjye jenyine.
reka kunesha ntacyo nguha kuko ndabona amanota n'ayawe ugiye kuvoma. Nzajya kuzinywera hariya hirya no hino.